Oh no, šta sam sad uradila? Da, snimam. Dobro večer svima. Ili dobar dan, ili što bi rekla sada u 5:30. Retko kad imam Zoom ovako rano. Stavili smo ga toliko rano zato što sam ja puna, bukirana sam, pa mislim da do 11 sati uveče. I svi vi koji ste na povlačenje energije i koji ste ovdje sa nama, molim vas da znate da smo pomerili povlačenje energije do 21:30, zato što imam radionicu Ti si izvor sa svojim telom, ti si snaga sa svojim telom, koje počinje u 8 sati. Dobar dan, ponovo, ovdje je Vladica. Mnogo mi je drago što se sastajemo na ovaj Zoom, da malo vidimo što je to što niste znali, što je to što biste htjeli znati o temeljnom tečaju. Mi pripremamo temeljni tečaj online u četvrtak i naravno ima vremena za prijave, prijavite se. I onda sam birala da budem inspiracija sa ovim Zoomom, da vi postavite pitanja i da vidimo šta je moguće. Ja sam našla svoj prvi priručnik koji sam ja sam išla na temeljni tečaj 2000. juli 2009. godine. I to što je lepo i što je tako inspirativno je da uvek počinje sa zamisli kako bi izgledalo kada bi svet bilo jedno svesno mesto, da li bi bili ratovi, teškoće i devastacije koje se trenutno ovde pokazuju. Cilj Accessa je da vas vodi do jedne točke gde ste vi dovoljno svesni da kreirate u sebi promenu što će pojačati mogućnost i da promenimo dramu, traumu i ludosti koje su prisutne danas u vašem životu. Kako bi bilo kada bi svi vi imali utelovljenje, toliko svesnosti u bilo što birate i što radite, da jednostavno drugi ljudi biraju postaju svesni kao rezultat vaših izbora. Svesnost je mogućnost da eliminiramo sve zidove razdvajanja. Što je to potrebno da to bude jedna realnost ovdje? Tako je nekad počeo temeljni tečaj i to je temelj jedne promene za vas. To je temelj za koji ste tražili da dobijete izbor mogućnosti izvan ove realnosti, da budete u senzacijama sa vašim telom, da točno znate kako da percipirate, kako da dobijete pristup vašem znanju, što to znači biti bivanje, iz bivanja, biti ta energija. Kad kažu budi novac ili budi seksualna energija ili budi ono, znači došlo je vreme da budemo lideri, da budemo to što u istinu jesmo. Onda gledamo isto različite telesne procese kroz temeljni tečaj. Zašto? Zato što telo je često puta nije uključeno kao jedan deo kreacije, nego telo je obično izvan kreacije, znači glava ide, ide ovdje, a telo ide ovdje. I na temeljni tečaj dobijemo mogućnost da budemo zajedništvo sa telom i da primimo sve informacije što naše telo kaže, tako da stvarno budemo svesni kako kreiramo našu budućnost, koje su to tajne koje su zaključene u našem telu i što je to što se dešava kada ulazimo u ograničenje za koje nismo svesni. Da osvestimo sve, gde imamo te distanse između sebe, između našeg partnera, između novca i nas i da stanemo u jedan stvarno potpuno novi temelj, da kreiramo jednu realnost gde imamo jednu finansijsku svesnost, gde imamo svesnost našeg tela,
da imamo svesnost naših odnosa i gde život postaje dosta zabavan. Što ako život može biti igra? Da li je to zanimljivo za vas? Eto, to je bio moj početak i onda bi ja otvorila u stvari za vaša pitanja. Mene zanima koliko vas ima ovde što ste prošli temeljni tečaj. Ok. Nekoliko vas. Kako može još bolje? I kako ide sa prakticiranjem tih alata? Da li to funkcionira ili ne? I šta biste hteli znati što ne znate za sada? Hoće li neko nešto da kaže? Evo, mogu ja? Ko? Može. Kako ko? Pa ne vidim... Ko je dežurni? Sanja. Ko je dežurni? Aleksandra? Da. Ne, Sanja. Aleksandra, nekad se ovaj Zoom me nekad prijavlja kao Sanja, nekad kao Aleksandra. A, super. Ajde, Aleksandra, kreni sa tvojim pitanjima. Temeljni tečaj je stvarno fenomenalan, ja sam oduševljena. I sad tamo se dobije priručnik, naravno ja koristim sve non stop svašta iz tog temeljnog. Recimo juče smo na primjer nešto oko tekija se pozabavili i tako. I šta ja radim? Svaki dan otvorim priručnik i koji alat danas da koristim i koje pitanje da postavim. Otvorim i stvarno tačno je to. Otvori se tačno tamo šta je za mene tog dana alat. Baš tako. Tako bi trebalo da se koristi temeljni tečaj i priručnik svaki dan, da stvarno kada ste u situaciji nezgode, kada nešto ne osjećate se dobro, dovoljno je da se otvori taj priručnik i sigurno će tamo biti jedno pitanje za vas koje će promeniti tu energiju koja je trenutno blokirana, koja blokira tvoju radost, koja blokira tvoju kreaciju, koja blokira da dobiješ jedno novo pitanje. Jer obično to što radimo je da automatski mi ulazimo u zaključak. I taj zaključak u stvari ubija sve mogućnosti koje bi bile prisutne. Zato temeljni tečaj je ta velika promjena. Hvala. Mogu da kažem i koji mi je miljenik od alata, mnogo ga volim. Može. Pomažeš meni da ne pričam previše. Može. Ja mnogo volim DMM. Dobro, MTV je sve se može, naravno, ali demolekularnu manifestaciju. Ja, što je to? Te molekule, mnogo ih volim. Ok, znači, za sve vas koji niste prošli temeljni tečaj i pitate sada šta ona sada priča, šta je to demolekularna manifestacija, molekularna demanifestacija, znači, to je način kada postajemo stvarno čarolija u našem životu, gde možemo promeniti molekule, ne samo molekule vode i hrane, nego isto molekule našega tela, tako da možemo otkloniti ono što nam ne dopušta da imamo svesnost o tome kako da promenim toksine u vodi, u piću, u našem telu, a isto tako i u hrani. I to je znači jedan telesni proces koji možete da naučite na temeljnom tečaju i možete sa njim da se zabavljate na puno različita načina. Kaži nam još, na koji način koristiš demolekularnu i molekularnu demanifestaciju? Pa ja, boga mi, sa svim molekulima volim da komuniciram, apsolutno. I ništa, samo kažem molekuli, ajde ovo, mislim kao što komuniciram sad sa vama, ja tako i sa molekulima, ili molekulama, što bi neko rekao. I to mi je najomiljeniji sport, zabava, alat iz animacija, da non stop to. Samo sa njima opštim i to je fenomen. Znači, DMM bukvalno na sve primenju, ne samo na hranu, vodu, biljke i tako to, nego na sve. Ne znam sad na olovku, evo sad pita molekula olovke i tako dalje. Znači, uživancija. Fantastično. I kako može bolje od ovoga? I što je još moguće?
Sviđa mi se. Hvala za veliki doprinos koji si bila i koji jesi. I šta je potrebno da ga ponoviš ponovo? Da se družimo u četvrtak online, Aleksandra. Imat ćemo molekule. Mislim da bi bila fantastičan doprinos i da bi nam bilo puno zabavno. Pa povučite energiju kroz mene. Evo vučem. Za sve vas koji tražite novac vučem. Jer ako koristite, ako je prava čarolija, da stvarno razgovaraš sa molekulama i manifestiraš novac sa totalnom lakoćom. I gdje je to gdje ste se vi svi zaustavili baš u toj energiji? Ima vas puno koji ste se zaustavili u energiji primanja novca. Jer nikad nije problem u stvari kreacija, obično je primanje. Nemamo svesnost o tome koje smo to fiksirane točke gledišta doneli o novcu, što je to što nam novac znači, ne znači, pa ga ne primamo u svoj život sa totalnom lakoćom. I to je isto jedan deo, ako niste znali, to je u stvari deo na temeljnom tečaju gdje mi možemo raditi u dubini, ako hoćemo. Postavljamo pitanja, dobijete konkretne alate i ako vi prakticirate te alate nekoliko meseci posle temeljnog tečaja, trebala bi novčana situacija da se promeni sa totalnom lakoćom. Ako još uvek tu postoji, onda je tu neka nesvest što se tiče novca koju još niste dotakli ili niste bili voljni da uđete u to i stvarno to da pogledate. Ili niste još došli do priznanja vašeg nekog kapaciteta, kada biste to uradili, promenilo bi se i to. I molim, super, neko drugi? Ako mogu, ja Vladica, jasno. Ono što ja obožavam, to su brojevi. Znači, kad percipiramo energiju i recimo kada imamo te razne brojeve, recimo trojku, želimo uništiti prošlost, znači percipiramo tu energiju i onda bacimo trojku ili puštamo nešto u zemlju ili ne znam, algoritme po kojima funkcioniramo, kada se vrtimo u petlji pa radimo peticu, stvarno i te razne kombinacije brojeva ili to je baš mi onako fenomenalno, to mi je super alat. Evo. Da, to je jedan fenomenalan alat i to je zanimljivo što si to podigla. To je došlo, ja se ne sjećam da je to bilo u mom priručniku 2009. godine. Ne, nije bilo. Ja mislim da je to došlo negdje, počelo je sa trojkom. I sa trojkom išli smo na to mesto gdje ćemo napraviti tu promjenu. Obično kad kažemo hajmo sada da promenimo ovo, hajmo da menjamo prošlost, idemo da uništavamo prošlost, a također zemlji da dajemo energiju koja ona od nas zahteva, od vas, kako bi se iscelila. I da, brojevi su danas stigli do 20. I ne znam kada ste bili na temeljnom tečaju, naravno neću danas o tome da pričam, nego dobrodošli ste u četvrtak da ih sve pogledamo koji su i kako da ih upotrebimo. I brojevi su snažni, a za trojku, ako ste već prošli temeljni tečaj, trebali biste znati. To koristite što više možete, stvarno, da promenite prošlost i da uđete u energiju zemlje i promenite bol, promenite puno toga. I nastavite posle sa četvorkom da kreirate jednu totalno novu budućnost. Kada se energija naravno tu pojavi. Hvala za veliki doprinos. Fantastično. Jej! Tako, to sam ovako i zamislila da danas bude kao jedan interaktivan Zoom gdje će svako od vas podeliti nešto ili lično meni postaviti pitanje što je to što vi želite znati i ko bi od vas bio zainteresiran da nam se pridruži u četvrtak. Eto, nastavite sa pitanjem. Ja znam da Jasna dolazi. Kako može još bolje? Zato što sam još htjela reći. Svakako, naravno, to svi ljudi znaju, naravno da
neću otkriti kako se kaže toplu vodu, ali naravno svaki tečaj bilo koje vrste nikad nije isti. Znači i kada smo je ponovili, neki tečaj, svi sudionici i sve ostalo, to su različite energije i to je jednostavno super kreacija. Znači svaki tečaj, mada smo ga i bili, ja sam isto bila par puta na Foundationu, znači svaki put je zapravo druga prilika, druga energija, drugi ljudi, druge stvari se podignu, idemo dublje, tako da evo. Hvala i za ovo. Znači, struktura, temeljni tečaj je možda jedini priručnik koji ima neku strukturu. Zato što posle Barsa, znači, ulazite u temelj i to se toliko kao mali zemljotres u vašem životu, jer pomerit će vam stvarno sve. Svaku molekulu, sve živo što ste mislili da je stvarno, da nije stvarno, i to će temeljni promeniti i pomeriti. Ali ipak ima jednu strukturu, temeljni tečaj, koji bi trebali pratiti na neki način. Mada, kao što je Jasna sada rekla, to ne bude baš tako, zato što vi ste unikat, vi ste ta briljantnost koji dolazite na tečaj i svako od vas nosi sa sobom jedan problem ili neki izazov ili neku situaciju i vi znate da ste došli u vreme kada je za vas došlo vreme za tu promjenu koju ste tražili. I onda kada vi sa time dolazite na tečaj, šta se dešava? Pa mi zajedno možemo to da promenimo i mi zajedno smo u stvari stvorili tu energiju. Ti koji smo došli tu, ja znam u Opatiji, mi smo imali temeljni tečaj, ne znam, Nedo, koliko nas je bilo? 5 ili 6 možda? 4, 5, tako nešto. Možda je to izgleda kao jedna mala radionica, ali nije, jer to je donelo baš to što je bilo potrebno i ta pitanja koje su tamo trebala da se postave. Jedan temeljni tečaj koji sam vodila u Zagrebu, bilo je 25 ljudi. To je isto bilo jedna totalno drugačija energija. I tako da mi nikada u stvari ne gledamo da li ima puno ljudi na temeljnom tečaju ili ima malo ljudi na temeljnom tečaju, nego gledamo šta je ovdje moguće za nas, za svesnost i za svest. Da li ovaj tečaj u istinu želi da bude sad ili neki drugi put? Ako ga sada zajedno aktualiziramo i stvorimo, šta će to doneti? Hoće to kreirati nešto više za svet. I uvek se od tog pitanja počinje kreirati jedna radionica i jedna, izvinite, gledam pitanja isto u isto vreme. Da, i tako se počinje kreirati radionica. Koja je razlika između temeljnog tečaja, a neću držati uživo temeljni tečaj u Beogradu zbog korone, nažalost. Razlika između temeljnog tečaja u četvrtak sada i live, pa to ne mogu reći dok ne bude temeljni tečaj. Zato što je drugačije online. Po meni online je ovako. Mnogo više možemo biti u stvari prisutni jedan sa drugim i drugačije da vi možete uskočiti da postavite pitanje kad hoćete. Jel samo otvorite liniju i kažete hoću da postavim pitanje. Kada smo live na jednoj radionici, to može biti drugačije na način da se ponekad i ne usudimo da postavimo pitanje, nego čekamo možda će to neko drugi uraditi umjesto nas. Što još može biti drugačije? Pa ne znam, ajde pričajte vi koji ste bili. Pa jedino kad smo uživo, da kažem. Može. Kad smo uživo, onda možemo raditi tretmane jedni drugima. Ovako sedimo sami ispred kompjutera. Da, ovako sedimo sami i radimo tretmane sebi ili možemo pozvati nekog da nam se pridruži i sa tom osobom da radimo tretmane. Ne da ta osoba ide temeljni tečaj, ali da vi radite tretman na tu osobu ili ta osoba na vas. Kaži ti, Jelena. Pa ja bih htjela da kažem da sam do sad prošla 14 temeljnih, 13 ili 14. I da svaki put zaista kreirao nešto novo. Iako sam mislila da sam sve prošla i da ne postoji nešto što mi je potrebno i nekako da sve već znam. Zapravo ovaj u oktobru, posljednji koji je bio u Beogradu, bio jedan veliki
iskorak za mene, jedan kvantni skok, da nisam očekivala da će se pokrenuti tolika bujica kvalitetnih dešavanja u mom životu i drugačiji način percipiranja realnosti odnosa sa mojim mužem. Tad je bio i moj muž. Mi smo zaista fundamentalno, temeljno zapravo promenili odnos na još bolje, još nekako to zajedništvo koje se probudilo i posebno što smo to zajedno prošli i neka druga nova sloboda se otvorila. To je ona sloboda koju dajemo sami sebi zapravo. Hvala što si to potvrdila i mnogo sam sretna što se niste razveli. Hvala što si to potvrdila i mnogo sam sretna što se niste razveli. Hello, ljubavi. Hello, ljubavi. Ponekad možda bude tako da se posle temeljnog tečaja dobijemo, ja bih rekla ovako, dobijemo baš tu energiju što nam je potrebna da napravimo tu promenu koju smo tražili, za kojom smo žudili, ali nismo imali smelost, niti smo imali snagu, ni korak da napravimo. I nekim ljudima se poboljšaju odnos, jer naravno očiste se neke stvari koje su tu bile energetske, možda neizrečene, Ima tu puno. Nekim ljudima došlo je vreme da svako ide svojim putem. I tako da svakome radionica nosi baš ono što ste vi tražili i onda promene tek se pokazuju. Prvih 21 dan posle temeljnog tečaja, obično kažem, imamo onu visoku vibru, energija smo, na konju smo, neko od nas ne, ali većina nas možda da. I onda polako počinju te promene. Ima ljudi koji mi se javljaju godinu dana kasnije i kažu wow, to što smo radili na temeljnom, pa to mi je promenio ceo život. Tako da, your choice, tvoj izbor će biti kako će to izgledati. Ja bih htjela još nešto da kažem, samo ne bi da pričam mnogo, ali stvarno, mi smo svaki put drugačiji. Da. I svaki temeljni, ja sam prvi put čula nešto sad u oktobru, mislim, sećaš se, nešto sam digla ruku i rekla, ali ja tek sad razumem ono što si ti pričala. Da. Kao, još 2014. ili ne znam kad. U stvari neke stvari mi ne čujemo u zavisnosti od našeg nivoa svesti, od prisutnosti i ne možemo sve ni da primimo. Tačno. Mi samo možemo da usvojimo 7 plus minus 2 informacije. Da, to je naučno dokazano. I sad koliko puta si ti nešto isto rekla što ja apsolutno tad nisam čula. Da. A sad u oktobru 12. put, 13. sam čula. Mislim, to su potpuno fenomenalne stvari i koliki je doprinos mom životu što se svaki put posao još bolje pokrene posle toga. To je wow. I kako može bolje? Hvala ti. Hvala tebi. Ja dolazim. Hvala ti. Hvala tebi. Ok, imamo pitanje ovde od Jolande. Kad će biti u Opatiji opet? Možda ovo leto. Ok, priznajem da. U Opatiji gledamo, Nađa Ogrinč iz Slovenije i ja smo trebali da dođemo za Beograd, da vodimo temeljni tečaj live. Međutim, sad zbog korone ne možemo da putujemo. I onda smo ja i ona postavili pitanja šta bi bilo ekspansivno i kad. I verovatno za Beograd ćemo birati malo kasnije, možda krajem septembra, jer ta energija čita više, ali zato će biti Opatija početkom avgusta. I jej, još ga nismo stavili, ali bit će. Evo sutra imamo sastanak o tome i bit će. Da. A ja se nadam da ću ja moći da dođem za Sloveniju u junu, da vodim svoju radionicu Lead Your Life. Ti si izvor svoje snage, vodi sebe i svoj život. Sad ćemo da vidimo šta je potrebno stvarno, šta je potrebno, jer vidim da se polako otvara sve, ali ne znamo još da li može da se leti. Pa eto, budimo u pitanju, zato imamo temeljni tečaj, da postanemo ta pitanja, da nam se otvore beskonačne mogućnosti i beskonačna lakoća. Cool. Super. Hvala. Da li ima još neko
šta je potrebno da se nađe lek za koronu, a šta je potrebno da lek nije potreban, a da mi budemo lek i naše telo da izleči sve to, a da ne pijemo medicinu. Pa eto. I ja se pitam, i sve što to ne dopušta Times Gazillion, hoćemo li to uništiti i dekreirati? Right and wrong, good, bad, pot, pok, online shorts, boys and beyonds. Šta radi lek? Da li lek leči? Ne znam, neću da uđem u tu priču, ali htjela bih da kažem da taj deo se isto pogleda na temeljnom tečaju. Zato radimo telesne procese i imamo jedan dio koji se priča baš o tome vi i vaše telo i kako možete primiti informaciju i dostup tim pitanjima da koristite za vaše telo, da promenite tu energiju, recimo bolesti, bola i tako dalje. Ja ne znam kad si ti, Aleksandra, bila zadnji put na temeljni tečaj, ali kada je... Letos, ok. Ali sad ima novi priručnik od marta, ja mislim, ali taj deo o telu je onako dosta su ga, kako da kažem, developed, raširili. Razvili, tačno, hvala. I tu ima dosta pitanja, na primjer, telo pokaži mi put, telo kaži mi koju svesnost dobijam sa ovim. I ja vas molim što se tiče korone, mislim, jeste korona i ovdje nam se svašta implantira u glavi oko toga i dobijemo informacije iz celog sveta i različite zemlje imaju različite informacije. Kako bi bilo da mi postavimo pitanje našem telu, da mi budemo ta energija, prostor, svest i izbor i da znamo da mi možemo i imamo mogućnost da kreiramo našu fizičku realnost i fiziološku realnost iznad ove realnosti sa totalnom lakoćom. I to je baš jedno pitanje iz temeljnog tečaja koje može dalje da se pogleda i da se uđe u više pitanja, da gledamo gde je to gde nismo povezani sa našim telom, koje fiksne gledište imamo o telu, koje laži kupujemo, koje osjećaje, emocije i tako dalje. Ja sam mislila u stvari da se nađe lek za koronu ne za mene lično, nego za sve. I onda lepo popiju lek, 3 dana piju lekove i mogu da putuju avionom, mogu da se idu, prosto da nekako se ne domaćem. Zar to nije malo interesantna tačka gledišta što ti sada imaš? Pa moguće, da. To ti je 10 alata me sada dovela u temeljni tečaj. 10 alata, jedan od njih je interesantna točka gledišta koja nas vodi do zaključka gde mi mislimo, ako si pronađe lek, možda će da pomogne onim ljudima. Mi ne znamo, svako telo je unikat, svako telo je individualno, svako telo ima svoju priču, svako telo ima svoju egzistenciju i svaki organizam funkcionira na jedan specifičan način. Još oni nisu, telo je nešto što čak ni nauka, ni do dan danas nisu naučili totalno. Još uvijek ulaze u te istrage da doznaju šta je to što telo kaže. Svakakve informacije čujemo o koroni i sve što to je, daj da mi to uništimo i dekreiramo tu energiju, right or wrong, good, bad, pot, pok, online, shorts, boys and beyonds. I gde verujemo da će vakcina ili lek ili test ili sve ono što se sada radi, da će to promeniti situaciju, ajmo to da uništimo i dekreiramo i daj da mi svi, let's frack the insanity, da eksplodiramo ludost ove realnosti u koju mi potpuno verujemo i upadamo u tu energiju. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 i 3, frack it. Eksplodiraj to. Pogledaj kako eksplodiramo svaku ludost da budemo doprinos za više svesnost na planet Zemlji. Super. Right or wrong, good, bad, pot, pok, online, shorts, boys and beyonds. Cool. Što ako je korona baš to što će nam doneti svesnost? I don't know.
Neću da uđem u zaključak, samo postavljam pitanje. Super. Još? Što još? Mogu ja još nešto? Super. Ono što mene jako veseli, što mi je bilo, s obzirom da sam koristila naravno i koji svi mi, razne druge tehnike, i to mi je bilo stvarno super kod Accessa. Znači da si potpuno vježbaš biti potpuno prisutan sa tijelom, i budući da smo mi naravno energetska bića i percipiramo razne energije iz prostora, zemlje, drugih, misli, osjećaja, emocije, drugih bića i univerzuma i svašta. Znači da radimo širenje u prostor, da se širimo samim time, znači zemlja, svijet, univerzum, znači iz tog prostora onda smo širi i viši, znači stvaramo to takozvano to beskonačno biće, znači nismo mali, u kutiji, limitirani, i to je ono što mi je super. Koliko puta i svi mi zaboravimo, to je to samo zaboravimo, onda sam si velim da se proširi u prostor i onda iz tog prostora krije, tako da mi to isto super. Da. Eto. Super, hvala i za to. Hvala za još jedan doprinos. Kada se proširimo u prostor, to je isto jedan deo temeljnog tečaja gdje učite kako raditi sa različitim energijama. Imamo nešto što se zove energetski tokovi, i kada se naučiš i osvestiš šta je to za tebe, koji si ti energetski tok i kako koristiti energetske tokove, da prizivaš i da u stvari stvoriš ono što kažeš da tražiš. I to je jedan fenomenalan alat koji ja ga stvarno koristim non stop. Ja često pitam da ja budem energija. Ja se pitam svaki dan koja energija svesti prostor, i čarolija mogu ja i moje telo da budem energija svih energetskih tokova 24/7. Točno da znam šta, kako i gde i zašto. I sve što to ne dopušta, hoćemo li to uništiti i dekreirati. Right or wrong, good, bad, pod, okolna i shorts, boys and beyonds. Što ako je ova korona stanje zapravo promjena koju smo tražili i uvod u potpunu ekspanziju svijesti za planet Zemlju i sva bića? Apsolutno, fenomenalno, Ivana. Jesi ti, Ivana, koja si bila kod mene na temeljni? U Zagrebu? Hvala. U svakom slučaju, mislim... Znam da je Ivana bila kod mene na temelji, ali ne znam da li je ova Ivana. Hvala za doprinos, fantastično. A bila si u Opatiji, kako može još bolje? Super. Ok, neko drugi? Imate li još pitanja? Šta hoćete? Olivera Mitrović, mogu ja? Može, draga Olivera. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, da podelim malo. Ja sam bila sa tobom na temeljnom tečaju uživo 2 puta i da podelim nešto interesantno, bila sam na jednom specijalnom temeljnom tečaju ove godine u februaru. Sa Garyjem i sa Daneom. Jeste, izabrao sam to i to delimično možda mogu malo da dočaram tu neke stvari, mada je to ipak drugačije jer je tamo bilo i mnogo ljudi uživo, negde oko 3000 ljudi u Sao Paulu, ali smo bili i mi kod kuće koji smo mogli da budemo opušteni, da budemo u pidžamici, da biramo šta ćemo da radimo dok sve to gledamo i dok sve to slušamo. Tako da vrlo je zabavno recimo i to, mada kažem ovo je bilo kombinovano, ovo sad neće biti baš tako, ali vrlo je zabavno, tako da preporučujem i verujem da će uživati i na online temeljnom tečaju. Da, mislim, online je fenomenalan. Isto, ja sam išla, sad kad sam bila na CF training u martu sa Garyjem i sa Daneom, ovo mi je prvi online sertifikovani, za sertifikovane voditelje. I ja mogu da kažem da što se meni toliko dopalo. Recimo, mene Gary facilitirao lično i Dane u jedno pitanje koje sam ja imala i ovo je nešto što ja imam sa sobom možda već 20 godina. Recimo, ja kad se naljutim, ja ne ulazim u diskusije dalje, nego kažem, ok,
I to što je bilo zanimljivo online je da ja sam sebe videla posle toga, jer na tom Zoomu ja sebe ne mogu da vidim kada sam na radionici, a na Zoomu online ja sam točno videla svoju reakciju. Kada sam ja rekla Garyju, ok, on je rekao, dobro, sad si mi rekla fuck you. Ja kažem, nisam rekla fuck you, ali ja vidim po svom licu posle online da u stvari moje telo priča jebi se, a ja se ponašam kao da je sve u mom životu ok i ja sam primila to facilitiranje od njega sa totalnom lakoćom. I zato hoću da kažem da ovdje imate jednu mogućnost da stvarno vidiš sebe posle temeljnog tečaja. Kada dobiješ facilitiranje i kada te vodimo u pitanje i kada odemo ka toj energiji gdje je zatvorena, što ne možeš nikako da je osvestiš, možeš da vidiš kako tvoje telo reagira, gdje se to energetski pojavilo. Jer kažem vam, ja sam u Accessu 11 godina, ovo mi je bilo prvi put da u istinu vidim sebe kako sam se namrštila u licu, a ono kao sve ok, super sam ja to primila, taj alat od njega. I tek kad mi je Dane rekao, nemoj da mi namrštiš to lice tako, jer kao znam te dobro. I onda sam vidjela, wow, ovo je tako zanimljivo. Ja uvek ovako radim kada se naljutim. Ja neću da idem dalje u komunikaciji, u stvari što ne kreira više, jel tako? Ali kad nemaš svesnost o tome gde sebe zaustavljaš, online ti je fantastično da se vidiš. Da se vidiš kako reagiraš, da se vidiš kad se naljutiš, da se vidiš kad ti se podigne energija i kako izgledaš. To ti je super mogućnost. Da. Super. Još neko... Eto, hvala. Nadam se da im je, eto, potakla sam te da im i to ispričaš svojim. Da, hvala. I koji doprinos to može biti. Da, super. I ja sam bila na tom globalnom tečaju online i ja mislim da je fantastično bilo sa toliko puno ljudi isto online. Da. Jel, znate šta, nema veze da li smo mi online ili smo mi u stvari uživo, zato što mi primamo energiju. Vi znate za pitanje kome ovo pripada. To je jedan alat iz temeljnog tečaja. Da li je ta osoba udaljena od vas 500 km? Ako vi imate jednu povezanost i ako se tamo nešto energetski dešava, vi ćete percipirati misli, osjećaji i emocije te osobe. I na temeljnom tečaju baš dobijete stvarno alate da točno znate kako ćete i šta je u stvari ovo. I kad te nešto previše muči, na temeljnom tečaju kažemo koristite alat kome ovo pripada. Zašto? Zato što ste svesni. Vi ste svesni svih energija. Recimo, vi ste sad svesni svih energija koje ste ovdje online večeras, gdje smo svi sad ovdje skupa. Mi kreiramo jednu kolektivnu energiju i svako od vas, ako se otvorite u prostor i dozvolite sebi da primite, vi ćete primiti sada energiju od puno ljudi. I to je u stvari ključ. Ključ je da se otvorimo, da percipiramo sve energije i da budemo spremni da primimo sve energije. I tek tad će nam se otvoriti ono bogatstvo, što znači da smo jednost sa svojim telom i sa svakom osobom. Eto, još neko pitanje? Ako svim opet ja. Ok, Jasna, go. Ubite me. 14. Šalim se. Ono što sam ja isto baš zavoljela, to je znači učenje, odnosno primjena kad se pojavi distraktni lanci ometanja, znači da kada doživimo nešto, da ne uđemo u reakciju i da nas ne zavrte i onda smo, recimo, sad sam jedan dan dobila konkretno izvještaj od banke da su mi smanjili minus. Znači ja bih prije reagirala, ne, sad ne, stani, ne reagiraj, ajmo proširiti u prostor, kreiraj više. Znači nema više one reakcije koja bi bila prije. Prije bi bilo, naravno da nije ugodno, ali sad je to drugačije jer sam prepoznala te ili implante, reakcije, to znači ne mogu me više tako zavrtiti. U svakom slučaju, to je isto.
Da, ovo je super. Znači, implantati ometanja su to što, kažemo, vodi igru na planet Zemlji. Ja mislim da ih ima 24, neću sada sve da pričam koji su, ali neki od njih su ljutnja, mržnja, optuživanje, sram, ljubomora, strah i tako dalje. Kad god kažete ja plašim se ili ljuta sam. I oni su, implantati ometanja su sve ono što svi mi koristimo kako bismo mogli prosuđivati i kako bismo mogli ući u zaključak da nikada ne biramo svesnost, niti biramo sebe. I to nas uvek ometa da vidimo stvari onakve kakve jesu. I ako smo stalno u tim implantantnim ometanja, mi se zaključavamo non stop i zaključavamo se i to što vidimo samo ovu realnost. I ne možemo ići dalje od toga i nikada ne bivamo svoji. I tako da, i to isto, to je jedan deo koji je fenomenalan i trebao bi, ja sam uradila implantate ometanja radionicu 10 puta, možete da je kupite, razgovarajte sa Jovankom ako hoćete. Bio je jedna fenomenalna radionica gdje smo stvarno pogledali, mislim, sve po 4 implantata ometanja i radili na njih i koristili klirinje i koristili pitanja. Jer vi koji niste bili na temeljni, a bili ste na bars, znači temeljni je mnogo više verbalno procesiranje. I temeljni ide direktno na vaš i da ne da ga uništimo, nego da otvorimo sve ono gdje ste se svi omotali i u stvari totalno ste distrahirani. Da imate taj prostor i onda kreirate iz svesnosti, a ne više iz logičnog uma. Jer logičan je jedno veliko ometanje. Uvijek. Eto tako. Približava se kraj našem Zoomu. Mnogo mi je drago što ste se uključili večeras i htjela bih da kažem da ako želite da se pridružite u četvrtak, molim vas javite se meni lično ako hoćete. Ako imate pitanja, ja mogu da vas nazovem, da ja lično sa vama razgovaram. Možete Jeleni, možete... Javite se i Jasni, ona je iz Hrvatske, može vam biti doprinos, eto, ona isto zna, a kažem, možete slobodno meni da se javite. I na temeljnom tečaju gledat ćemo sve izbore koje su mogućnost za vas i izvan ove realnosti. I naučit ćete sve te osnove access consciousnessa, da možete interpretirati stvari potpuno drugačije i da koristite ovo u vaš život. Bez obzira da li ćete vi raditi sa Accessom ili ćete vi raditi ili radite neki drugi posao ili koristite za novac ili za bilo što. Znači, tu je stvarno sve. Kreiranje energetskih protoka, gledamo kako ćemo kreirati vašu budućnost, entitete ćemo očistiti, znači energije koje su se zakačile možda za vas i nisu doprinos vašem životu i tako da se naučite i to isto, da pogledate koje su i šta je to. Onda naučit ćete 10 zapovjeda Accessa, ako te alate znate. I tu imam isto radionicu koja može da se kupi na srpskom. To sam prošle godine facilitirala. Onda gledamo odnose, onda gledamo elemente seksa, onda kreiranje finansijske svesnosti, učite 4 telesna procesa i završavamo temeljni tečaj sa različitim pitanjima i naravno tu su vaša pitanja najvažnija i ono što vi nosite na kursu. Sva vaša pitanja su to što će stvoriti tečaj, što će promeniti energiju, što će očistiti energiju, što će očistiti blokade. I tako mnogo hvala svima za večeras. Ja ću
Ne znam šta ću s ovim videom, da li da ga stavim negde ili da ga šaljem negde. Da. Da, ali ne znam gde, pošto nisam primila adrese ko je došao online večeras. Ne znam. Ajde. Stavit ćemo ga negde, da, dogovorit ćemo se. Vidjet ćemo, možda možeš barserima da staviš u njihovu grupu, da oni vide i vi što rade MTVSS, tako da ne moram da šaljem e-mail, pošto nemam sve mailove. Opet kažem, molim vas, javite se Jovanki ako imate neko pitanje i ako želite da se pridružite. Znači, u četvrtak priručnik dobijete online. I šta je još moguće, što do sada još nije bilo moguće i koja čarolija možemo biti da zajedno stvorimo jednu realnost za vas koja do sad još nije bila dostupna. I sve što to ne dopušta, taj zagazeljen, hoćemo li uništiti i dekreirati. Right and wrong, good, bad, pot, pop, online shorts, boys and beyonds. Ima li neko... Ja bih samo rekla još ono što Gary kaže, kad god vam ne ide u životu ili vam se ništa ne dešava, idite na temeljni tečaj. I koje je sad fantastično vreme i mogućnost za to. Da. I ako je novac problem, javite mi se. Ok, Ljiljana, jesi ti htjela da postaviš neko pitanje ili ne? Videla sam da si bila na telefon, htjela si nešto ili ne? Ne, slučajno sam, ne mogu da držim telefon, ali eto imam priliku da vas pozdravim ponovo. Divni ste, pratim vas sve vreme. Hvala. Temeljni bi išla, ali nemam novac. Tako da još nisam apsolvirala novac. Mada ga zovem svaki dan. Dobro. Mislim, kažem, zovi me pa možemo da pričamo oko toga. Ne bih da se zadužujem, taman polako izlazim iz... Ja sam kreirala dugove, znači ja sam kreirala život kroz dugove i sad sad ulazim u to da ne kreiram život kroz dugove. Super, bravo. Znači već to traje par meseci i to mi dobro ide od temeljnog, da ne kreiram život kroz dugove. I zato ni ne zovem i ne pitam i rekao ajde, valjda će doći vreme da i kreiram novac. Doći. Valjda je to prelazna tačka, da već ne živim kroz dugove, pa je onda sledeća faza podem pok da budem sa novcem, sa puno novca. Ok, kako bi bilo da ga zoveš još sad, u ovom trenutku? Kreacija je jedno, primanje je drugo. A primanje meni najveći problem. Ja kreiram lepo i novac krene prema meni i ja ga onda zaustavim. Uplašim se kako je to moguće. Pa to kažem. Znači, zato ti kažem ali sam tu energiju primila od tebe. Ti novac kreiraš, ali ja te pitam koliko novca bi mogla da primiš sa totalnom lakoćom i sve što ti to ne dopušta tam zagazeljen, hoćemo li to uništiti i dekreirati? Da. Right and wrong, good, bad, pot, pop, online shorts, boys and beyonds. I to važi za sve vas ovde koji bilo gde učinite sebe nemoćni sa novcem i onda dajete moć novcu, a vi izlazite iz vaše moći i vaše snage. I što ako možete biti lice novca, lice koje ima izbor novca i lice koje ima svesnost novca, i sve gluposti što koristite da stvorite sebe kao nemoćni u ime novca, hoćete li vi svi to da uništite i dekreirati? Right and wrong, good, bad, pot, pok, online shorts, boys and beyonds. I čiju realnost vi u stvari vrednujete, a nikada ne svoju. Svugde gde imate veliki intenzitet neimanja novca umesto primanja novca, hoćete li to uništiti i dekreirati? Svugde gde ga odbijete, hoćete li to uništiti i dekreirati? Right and wrong, good, bad, pot, pok, online shorts, boys and beyonds. Kako bi bilo da postavite pitanje koja energija, svesti, prostor mogu ja i moje telo da budem tako tražena, sa takvim intenzitetom da svi hoće meni da poklone novac za svu večnost sa totalnom lakoćom.
I sve što to ne dopušta, hoćemo li to uništiti i dekreirati? Right, wrong, good, bad, pod, pok, all nine shorts, boys and beyonds. Ok, je li to malo inspiriralo? Jeste, ali se sve podiže u stomaku. Onako, wow. Jel, šta ima u stomaku? Nešto, možda je najbliža nemoć, onako, možda je najbliža, da, nemoć. Nije strah, nego nemoć. Da. Znači da novac nije problem. Pa ja znam to. Jer ja ga lepo iskreiram i onda ga zaustavim. Tačno znam, ja sad već znam, od kad sam u akcesu, tačno znam i kad ga zaustavim i zašto ga zaustavim i zašto se uplašim, ali ga lepo iskreiram. On krene i taman lepo krene i ja kažem stan. Ok, šta da ti kažem? Šta ti kažem na ovo, kada se sama zaustavljaš? Kažem opet, draga, to je izbor. Ili ga biraš ili ga ne biraš. A ne može niko da te zaustavi osim ti. A ti to znaš, ili tako? Kao da je neki podsvesni program. Ok, da li je to istina ili je to razlog da ne bi primila novac? Razlog da ne bi primila novac. Hvala. I svugde gde sada nailaziš razloge da bi se totalno odbijala primanje što bi bilo moguće i u ovom trenutku, sada kad smo pozvali energiju novca, hoćemo li to uništiti i dekreirati? Right and wrong, good, bad, pod, pok, online, shorts, boys and beyonds. Hvala ti puno, by the way, za ovo pitanje, jer bila si doprinos puno njima, a to što predlažem tebi, ako si prošla temeljni tečaj, da aktiviraš na sebe trostruko sekvenciranje što se tiče novca i tvoga tela, jer svugde gde zaustavljaš svoje financije i vrtiš se stalno u isti krug, to ti je to. Znači, kreiraš jedan krug iz kojeg ti ne možeš izaći da bi dokazala sebi da ti nisi vredna da primiš novac. Da. Tačno to radim, eto, to je tačno lepo opisano. I know. A trostruko sekvencioniranje je, ja ga nikad ne radim na tačno problem, nego samo pokrenem trostruko sekvencioniranje. Sad prvi put čujem da mogu da ga radim na novac. Radi ga na novac, da. A kako kažem, trostruko sekvencioniranje pokreni se... Sve što me drži, sve što kreira, priziva i aktivira trostruko sekvenciranje što se tiče novca i što me drži u neprimanju za celu večnost, uništavam i dekreiram. Right and wrong, good and bad, pod and pok, online, shorts, boys and beyonds. I samo kaže, trifle sequence systems run. Dobro. I da li si ti voljna da se zabavljaš malo? Da. Ok, onda kreni. Počni da se zabavljaš i pitaj kako novac da radi za tebe. Uzmi pa se malo smej. Kao ja danas, ja sam plesala, bila sam na trening jutros i onda sam slušala Pitbull kako peva onu stvar. To sam ovdje pustila, tu muziku. I onda sam igrala i podigla mi se energija i svašta mi se pokazalo. I došle prijave i za radionice i dobro, neću da pričam sve tajne sada, ali znači šta kažu? Novac u istinu prati lakoću i radost. Jer ako ga odbijemo sa žaljenjem ili sa tugom ili sa onim da neću da te primim, nisam dostupna sada, ne mogu da rađe bi bez, onda naravno i on će ići dalje. Da, baš to. Evo to što je sad bilo. Taj novac je, kao što bi Gary Douglas rekao, novac je kao vazduh. Udišeš, izdišeš. I tako ćemo završiti ovim.
Ok, hvala za veliki doprinos svima vama. Fantastični ste. Veselim se vama svima i šta je potrebno da se uistinu vidimo i online i uživo. Eto, tu sam za vas. Vladica. Hvala. Ćao. Hvala. Ćao. Hvala. Pozdrav.